Ni ikwitigite aikari a itora ria Kanyoni Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu na Kieha thutha wa arume eri gukua na ikwitiganite muthenya umwe. Ta uria aikari maratariria, umwe wa arume aya areitire thutha wa kuremwo kuriha roni ruria oete rwa kuhura biashara yake njeki, na thutha wa kwaga njira cia kuriha mbeca ici ngari yake iratahwo na kuhurirwo ngengere niguo irugamirire urihi wa roni ruru. Tukapata amejinyongea huko kwa nyumba juu ya pombe, sijui kama ni stress ama ni nini ilikuwa. Lakini ndio naomba ka vijana, mababa na wadugu, tafadhali ukiwa na shida tunajaribu kutatua. Nake mundurume wa keri uria urari mwendia wa nyama arerekana kuguthana na ngari ya matatu ya sako ya TKN eduthine yake akuite mburi agithie itura-ini ria Kanyoni. Tunasema tu ni majaliwa ya Mungu tu, juu hiyo gari iko imebeba watu 18 lakini wote wako sawa. Huyu alikuwa anaenda kutafuta mali ya watoto wake, lakini unaona muhai wake amepoteza. Gari eno iria iraumaga mwena wa Naivasha igithie Thika irerekana iratwarithagio na thibidi ya iguru riria iraregire kunyita breki na kugutha mundu urume uyu uria urakuire hau na mundu ungi umwe wa aria marakuitwo ngari-ini iyo aratigirwo na nguraro njuru. Toimira twakora ngari ethiete guthia nyumba-ini ene na wandu acio moima na nduthi, umwe ni akuira hau na ni agitwarwo mostari. Maabitha a borithi mwena uyu ni mekirite ndeto ino mukonde makira aikari uthuthuria ni wambikitwo wigi mutino uyu. Aikari a mwena uyu ni morete thirikari kumekirira mituru ya kunyihia thibidi ya barabara-ini ino ya Thika guthie Magumu niguo guthaitira mitino ta ino. Haha haitu ni hakoragwo na muteremuko muru, uguo no twende ona bump tondu ona ciana ni magari na teno giakora mundu nyumba. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wairimu wa Kimani.